Krovni prozori postavljeni na kosim krovovima propuštaju više svjetlosti od vertikalnih. To je optimalno ukoliko želite da u svoj prostor pustite više svježeg vazduha i dnevne svjetlosti i svoj potkrovni prostor učinite životno prihvatljivijim. U nedostatku stambenog i poslovnog prostora sve više se adaptiraju potkrovlja koje imaju svoj nesumnjivi šarm ako se kvalitetno i s ukusom urede. Da bi se to postiglo, između ostalog, je na krovu potrebno ugraditi krovne prozore. Kompanija Wienerberger, prepoznata na tržištu po svojoj odličnoj opeci i crijepu, ponudu je upotpunila i krovnim prozorima Tondah, čime je zaokružila kompletan sistem gradnje. Tondah krovni prozori su po kvalitetu jedinstveni na tržištu, a imaju i najdužu pisanu garanciju proizvođača od čak 10 godina. Uz postojeći asortiman crijepa i sistemsku opremu koja osigurava trajnost krova, Tondah krovni prozori se savršeno uklapaju u konačan izgled krova. Dizajneri su pri njihovom kreiranju akcenat stavili na pouzdanost, jednostavnost, moderan dizajn i kvalitet. Nude propuštanje optimalne količine svjetlosti, odličnu toplotnu izolaciju, visoku nepropusnost i dug vijek upotrebe. Dobra prozračnost obezbjeđuje zdrav i prijatan život u potkrovlju. Zato je važno da se osigura adekvatna ventilacija u ovim prostorima. Optimalna količina svježeg vazduha smanjuje vlažnost vazduha, redukuje stvaranje kondenzacije i održava zdravu mikroklimu. Tondah prozori imaju specijalnu regulaciju, pa mogu minimalno da se otvore tek toliko da propuštaju vazduh, a da je prozor gotovo zatvoren. To je dobro u kišnim danima kada se nameće potreba za otvorenim prozorom, te uz ovakvo rješenje potkrovlje provjetreno, a kiša ne prodire u unutrašnji prostor. Prozori se naravno po potrebi mogu i potpuno zatvoriti. Kvalitet krovnih prozora obezbijeđen je već u procesu proizvodnje. Napravljeni su od borovog drveta lijepljenog u slojevima, vakumski impregniranog i presvučenog ekološkim premazom. Sva stakla su vakumirana i punjena argonom, čime se osiguravaju velike uštede energije i tako smanjuju računi za grijanje i hlađenje. Zahvaljujući centralnom sistemu okretanja krila oko svoje ose za 180 stepeni, prozor je moguće pričvrstiti i lako oprati i njegovu spoljašnju stranu. Kvaka koja se nalazi na dnu prozora omogućava čvrsto zatvaranje ili postavljanje okvira u dva položaja, ostavljajući prazninu između okvira i kutije prozora kako bi svjež vazduh ulazio u prostoriju. Poseban dizajn krovnih prozora omogućava akumulaciju i održavanje toplote u unutrašnjem prostoru tokom zime te štiti od naglog hlađenja prostorije. Nekada su potkrovlja bila sinonim za mračne i neprijatne životne prostore. Danas su sve popularnija uz mondenski duh, nesvakidašnji ambijent i umjetničku čar, te postaju prestižna mjesta za život. Svi koji stanuju u potkrovlju treba da imaju optimalnu količinu svjetlosti i svježeg vazduha, a to se najjednostavnije postiže ugradnjom krovnih prozora. Osim toga, njihovom ugradnjom osigurana je u krajnjem i veća vrijednost svake nekretnine.